Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı bir tuğanlar. Nadir bugünkü günde öteyle maydalanıp kettikler. Mesela ayaldar mayda degen menen hazır erkekler ayaldardan ötüp maydalanıp ketdi. Uşak çağından erkekler ayaldardan ötüp ketdi. Gıybat çağından erkekler ayaldardan ötüp ketdi. Gıybattın originalını jasay turan bolup kaldı erkeklerçi. Kuday talam öz saktasın. Misalı biz daimi okuyup жүрөбүз. Cuma günleri Kaf suresini okuyuyoruz. Ошол Kaf suresinde bir ayet var da. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Bizi eştegiz kılıp dilin kapilette kaltırgan köngülü köksögöndördün артынан ээрчибегин. Jana arişte aşa çapkandarga sen baş iybegin. Demek biz baş iybeşimiz gerek alar. Al kanday. Misалы biz özün çöreğidir tandayıp tuğandar. Eğer de çöreğin molda olsa sen moldanın sözünü söyleysin. Eğer de jakşı olsa jakşı sözleri söyleysin. Bizde tilekке karşı keyer dostları da tavı alganбыз. Al dostların kelip turup maktanat da. Men tiginde kıldım, mınday kıldım, mınça nerse aldım, tiginde aldım deyip oşente oturup sen anın janında özüңdü aябай кээде елестетип кетесиң да. Баягы шайтанда нафси деген нерсе бар да. Азгырат, башка кылат. Ошондон тугандар биз чөйрөнү тандайлы. Кейлер бар да, сен не кыласың эми ошо аялың тигинде экен, мындай экен деп сен аялың жамандап кетип калат. Сен уруштуруп коюп кетип калат. Ал өзү кетип калат, сен урушасың. Эч бир себеп жок эле. Жыл болса сени жамандайт, сенин тиги мындай деди, аны тигиндей кылбайсың, андай кылбайсың деп туруп жамандап сени уруштуруп коюп кетип калат. Же болсо сенин директоруңду жамандайт. Сен анын тилине кирип директоруң менен урушсаң, сен жумуштан куу бере турган болсо, жумушуң жок калат. Ошондон тугандар, биз чөйрөнү тандашыбыз керек. Чөйрөнү тандайлы, ошондон эгер чөйрөң жакшы болсо, жакшы болот. Жан дүйнөң жыргайт. Биз айтат го. Эгер де senin çöyrün jakşı olsa, jol bolsa ne? Çok жүрөн dostlarың jakşı ola turan bolsa, sen ийгиликке жетесиң. Tam bir Kırgızda makal var go. Jandoğuçu kiyik attırат деген bir makal var bizde bilesingler. Eğer senin çöyrüңdө janыңдагылар бар jakşı ola turan bolsa, mesela сөзсүз түрдө biz jakşılıkka жетебиz. Ошондон тугандар uşak ayından, gıybattan, bürün артынан сүйлөөдөн ошондой нерселерден биз алыс бололу тугандар. Эгерде ошондой чөйрөгө келип кала турган болсок, ошол жерде отурбаганга аракет кылалы. Кайыр эле күнөөнүн баарын өзүбүздүн мойнубузга жүктөп алабыз тугандар.